kwa Kamari. Pete kuzizanira we. Basi wanjani inkweto kwa Kamari. Kagenda ngendo kuzizanira pota bantabya. Basi wanjani inkweto kwa Kamari. Basi none. Ba. Boss ugiye? Ngiye mu kazi. Ugiye mu kazi? Wowe ugiye mu kazi? Ngiye mu kazi. Ngiye mu kazi sha mwana dore mbona ibintu ari hatari. None se iyo ubyihore? Oya. Iyo ubyihore n'ubundi uyu munsi ntabwo ndi buteka. Ntabwo ndi buteka n'ubundi ni ubyihore. Nose urarushwa ni? Urumva ndi buze sindye. Urumva ndi buze sindye rero. Nose urawe ibyo ugiye ibiki? Urawe uri kurya ibiki? Ahubwo mwaza kasike tugende. Mwaza kasike tugende ku irembo niho moto iparitse. Ubu urabyemeje ugiye mu kazi? Moto ni iparitse ku irembo. Moto iri ku irembo? Mwaza kasike tugende. Tugende. Urashize noneho. Ngaho mereza kasike. Mereza kasike ngende. Inyi. Uzi kasike mu bwengo nzanira irihe? Si ubwo mwaza kasike tugenda ku irembo mutima. Kasike? Ni ibikira. Singiye urayifite. Iyo ngo hari so n'ugambi ku mugenzi we. Inyi. Kasike. We hande. Ntabwo nyiguhaye. Dori. Namwe kasike. Kwa turi heza. Ntabwo wamaye kasike. Ninde mu rugo nzanira kasike? Mu rugo. Genda nzanira kasike. Niwo wayisize. Genda nzanira kasike. Akira mfasha. Watenda ijyana inzoga zawe hirya. Cyabura ngo ndaje boss. Kasike kubuku. Iri mu. Genda hari hanze ni. Hanze. Nose ko iraje hanze. Genda uyinzane. Genda uyinzane. Ko iraje hanze. Oya. Genda uyinzane. Kandi ndaje. Yenya. Uyu mukozi uzi ko ni. Umukozi narananiye. Mbuzi nari nibagiye kukubwira. Uzi yuko amavuta yashize. No nane yarimo. Nta mavuta na make yarimo do. Genda ubanza uzane kasi nze gushaka amavuta nyine. Nese nzana kasi kijya gushaka amavuta. Genda cyo kuzana amavuta. Genda. Genda uzane kasi. Urashize noneho. Genda uzane hano wayishize. Ngewe unafashe kasi ke ya? Genda uyinzane. Nta nuko nzi moto. Ntabwo mbasesha nkubwira kuri iyi moto ntabwo njye nyijyaho. Genda uzane kasi. Ntabwo nyijyaho pe niyo udahari. Ntabwo njye nyijyaho. Genda uzane kasi kintu. Ari mwana yigiyeho yikubita hasi mitavuga ngo ntabwo nzongera kuyijyaho. Ngo genda uyinzane kasi. Inyi. Kasi. Iri hehe? Mu rugo. N'umugenzi yari yayizanye mu rugo. Genda uyizane. Nuza amavuta ntabwo turajya. Ngiye kuyazana. Urashize noneho. Ugiye kuzana amavuta? Urazana kandi kavido kandi ngasubizeyo. Okay. Ndazana kandi. Ese boss, waruzi yuko Karimanzira yapfuye. Karimanzira nyine yapfuye. Wowe nese nawe tuzapfa. Nawe uzapfa. Wapfuye se ibintu kubera utarazana umugore. Bino bintu nkabyitwari. Genda uzane kasi ngiye kuzana amavuta. Wowe ubona uzapfa ryari? Haracyari iminsi. Boss utangiye gutinda gupfa rero. Ibi ngibi nibyo ngiye nawe tuzapfa. Urashaka ko? Nuzo upfuye hari ikintu byaba bitwara. Ukazajya uhembwa nande? Nihemba. None ubu ngubu ibintu byose byaba ari ibyanjye. Nkabura amafaranga. Ntacyo ngo genda uzane kandi ngiye kuzana amavuta. Uje kuzana amavuta? Nose ejo kansida yagushakaga. Genda wowe ugenda ubanza ujya akose wowe. Urakumbwira ibintu byinshi. Ntabwo uri buteke. Uyu munsi tuhateka iki? Kandebe ibintu bihari. Aka kabido se gutagasubije. Tubizo kano kabido.
amavuta ngo yashize uzana na pavuro yenda biza uzana na pavuro na sereri na sereri nazo zashize bose uzo kano kabiri kajyana uzana ubuto ndazana kandi uzana kandi ngoje gezane kaseke gezane kaseke iri kazi kazize mu kanze nyizana genda jyana nibyo bintu bijyana bijyane urashize noneho Bosi izo nkweto suranyura muri amahanda kwa Kamari mutumye inkwe inde nje mutumye inkwe inde cyangwa mutumye kasi izo nkweto nizo kwanuza kwa Kamari nizo mutumye inkwe usi ni wangu iri azinije noza suranyura mutumye inkweto nyine nayo muzikuza ni muzinyurize nese inkweto na kasi cyo bibona inkweto na kasi igitera banza zinyurize banza zinjyanire kwa Kamari banza zinjyanire kwa Kamari ubu ubatayari banza zinjyanire kwa Kamari izinkweto mazundo garuke niwo ndaguha kasike yawe tuma kasike ukazana inkweto banza ujyane inkweto kwa Kamari nibwo ndagaruka ni kwa Kamari peje kuzizanira we wajyane inkweto kwa Kamari kagenda ngendo kuzizanira ko ndabandabya bose wajyane inkweto kwa Kamari urashize noneho